chi bai vek ole tun lai chu India le Pakistan buaina aso sang chawa Indo ta se India hian Ralthuam enge aron hol chua don Pakistan beinan hian India hian eng Ralthuam nge aman don ti hi mitam tak hriat chak ni ina hriata hei hi subscriber te atanga ngin na enge mozat kan dono wangin India Ralthuam tho chua pui tur then khat te tunruma hian kan tar lang dona mandeu khan hetiang bok hi kan han ti chuak to a mase kumtel te an veile to a tunruma hianin kim changzokin tarlan kan tum dona tunlai India Pakistan issue nena in kai noi ani awang hianin han ti chuak kan tum ania ole ngai thlak tak tak main han like le rep mai tiang India ina Ralthuam a tho chua pui tur then khat te chau tuna hian kan tar lang dona ni country tangin Maia Pakistan Railway Minister chuanin India haron vovani kha Pakistan nuclear warhead teron machuan veo Maia he kan nuclear warhead za som thum hi khoilai mun pakhata hun moyatan chau ani lova India tanani ti hialin India kharon challenge riap Maia khawang khan India athinarim hle India ngai dana ni lo na sa khawang khan Indian Air Force le Indian Navy te chuan drill an kalpui ngala abikin Indian Navy te hian an in dawlong ro thap tak tak atang hianin Pakistan beina tur missile then khat ante se ve ta zai mai boka chutiang chuanin in chan ton na le in epton na hi turu chho viau mai India hian nuclear warhead stockpile hi angjat nge nei Pakistan hian stockpile angjat nge nei ti hi internet lama zia ka da chuani ma se hei hi adik lem lo ti kha hria ta thao me turam maina nuclear stockpile te adik takin antar chuak don lo ti hi mia bertan po afia tura ngaila maro chu zia ka chin chia internet lama hian join in hantar chua hi ni ve shim boka hei hi chu atlang pui anga ngai ania Stockholm International Peace Research Institute SIPRI ina an chin chia dana chuanin India hian stockpile za somsari pali nuclear warhead anei nia ngai ania Pakistan hian za somsari borvel anei nia ngai ani boka ani Asia ka hian join an in thlau lo hle mai India hian sangha zugo somsari pali bor chhovel khan nuclear boi pui chhotan ani kha sangha zugo somko paret khan in te slotling tak amai na kal pui boka khami ma po khan te salawom to boka Pakistan po hian thang ni lian kalta khan nuclear warhead boi puin te slotling tak po local pui ve to bokani amai ro chu ICBM le hetiang technology a hian Pakistan nai chon India hi chungnung ti hi khovel hriat ania Agni 5 ballistic missile ringot po hi turu takania hei phei hi chu MIRV an tia multiple independently targetable re-entry vehicle an tia kha Agni 5 missile kharon thlok chuak ta se chutarang chuan missile a ran pain an thlok chuak le a chutarang chuan warhead tamtak warhead no te an tiamaya chu target sang bei turin an thlok dar le theini chu multiple independently targetable re-entry vehicle ante chutiang technology chu India chuan anaya hei hi Pakistan aya a hlo omna chu ni bokani amai ro chu Pakistan po hian MIRV capability nei tur hianin tuna hian malak na lian tekena kalpui ve mek boka Pakistan po hian MIRV technology hi nei to angina in soyama ro chu finfiana tak hi ala omlo ni inalang sanghele somni panga ni ruka India defense budget hi $1 billion somsari pakwa ni in kumhasa a in 10% borvel zetin asang chawa Pakistan sipai budget ero $1 billion riat chawani thunga defense budget ringota tanga han thlir po hian $1 billion riat le $1 billion sari kwa intam hleidan chu a riat thiam thai mai ome India hianin tunhaya sipai man ruwa changkang tak anei thara Rafale fighter jet te tin Russia CMS 400 air defense system te chutiang chuan nei tharin Indian Army Navy le Air Force 10 heng Ralthuam te hian chelek thaya Rafale te po hian nuclear warhead hi an thlo chhuah pui thei ti kha hreta ila amai ro chu thil pui tak pakhat pui tak han ti ila an nuclear doctrine a hianin India chuan no first use policy kal puitlat maya nuclear man masak lo policy kal puitlat mai ni maro chu Pakistan ro chuan chutiang chu ni lova aram ven himna turle aram himna ti dar thong thei beina laka tactical nuclear Ralthuam hi man thei ni ti in Pakistan chuan nuclear doctrine a ziaka he tak hi Pakistan hlom na chu ni ta chutiang ani chuan doctrine anga an kal don ani chuan
India chuan nuclear Ralthuam hi mang masadon lo ti na ni India hian Pakistan khoilai po ka phak Agni 5 te Agni 4 te chutiang chuan na ya ballistic missile lo tak tak anei ani tin twin huailong INS Chakra te tin twin huailong dang lo tak tak India chuan missile nuclear kap chuak thayang chi hian ei nual Maia Pakistan hian twin huailong hian nei thawak lawatun hnaya satellite thalak nu hnung bera alan dan chuanin Pakistan hian an twin huailong panhi vel chi atuna hian service an da ani in a hriat engle khole thupuya lutila indona lo chuak ta se India hian engral thuam ngia mandon engral thuam ngia tho chho pui don ti hi tuntruma kan thupui bertur chuni sanghele som pathum khan India chuan raldo turin Russia atanga anmu anlei Vikramaditya chu India chuan tuipui aron chhuwa zalena Indian Ocean a thutmun remin rowarel vung tamaya indona lo thleng ta se Vikramaditya hian Pakistan longchol mun lian ber Karachi port chu adang chat theidon tuna pheichun India hian INS Vikrant ama pum chuak anei to boka heipo hi lo takani football field pani ISA ani nge lian turura phlak tak mai ani hei hian indo thlona somli bor vela phur thei nge INS Vikramaditya hian indo thlona somli aya tam da ya phur thei boka chutiang chuanin Chinese ho eile barin ngana Persian Gulf tepo heng indo long pani hian an dang chat thei don ti na ni khovel me pa India omna India in hun na mun hi khovel politics in lum letle in hera hianin poimona thuk takanaya Persian Gulf te Central Asia le Southeast Asia tan India omna mun hi mun laili le kot chua ania India tuipui atanga nai te vekani helai mun poimona hi India po hian hria in British lo lu ma de tang to khanin India hian alo mang tang kai to ni India omna mun hian thatna tam takanaya ama ero chu kongle lama thlir chuan thatlo na po anei ve ti in soila kan soi sualom love nuclear Ralthuam nei panni in kom ngai pian si China le Pakistan ten an kar che tlat maya India elpui hupur tak mai chu China hi nia antai ma in chiar sen lo khopatam ang main an phumur mur le ngala technology lama pheijon advance takan ne sum don na khovela po marruai tuan la nila zel boknen mel makum hlun ang main India pian phata tangin ramri boi wangin anin komai tak tak theilovani country to ang khan sanga juga somruk pania ramri boi wangin India China an lawin do chiam towa khaminu khan China hian si paile Ralthuam lama na satakin man sona lelam indo na le boruak le tuipuya khoi hmuna tangpo be na chang le turin apuak sa payang main poikhal hau purom takin China chuan malak na hikal pui do sekseka aram rite aram then omte an nor deu seksek rengani kha Indian nor deu reng lai hianin Taiwan lama po China chuan malak na kalpui renga chutiang chuanin China hian active ani India elpui lo tak pakhat chu tuna kan soi Pakistan hi nia Pakistan hi chu British noya khan chung ko khata do kan khat kila India choi pui thin chokil pui thin khania sa khwana wangin an kal ran kha ngai ta namen lawa in halin in hal satlia po ni mai lovin sangha zuka somli pasari atang khan voili bor vela Indian and indona Pakistan chon local pui to heng India mel maram pani te hian in kom mai phian le ngal boknen India ngai tu na ti boi tu an ni pha fo rengani ole India hian Pakistan and indona ma chunta se atho chhuwa pui tu rahol chhuwa tu Ralthuam te kan han phordonani age 64 the Apache Longbow Block 3 attack helicopter US in du sak taka an leitir tunlai khovela helicopter ral tu thei lo omzet mai Apache 64 chu India hian mel ma te ma chonna naron hol chhuwa nge rinoma he Apache hian dai zai le a mel ma dar tur rim asiam ni om tak hian mel mata na khurna thlentu zinga mi chuni ve rim mai mel mateng ve kwala ka chia ta tangin ram hnoya biru helpolte bupui kap dar tur thlengin a form kem thei vekani ton hriat in beina le in ve kwala in phil keu tul na hmuna po tangkai thei hle turanga yani cheu he khol thavir thlok thei ritle thlok chak fu si hian leilama tanga India nukcha tum mel masi paitan mang an na vor to plen turin ke ron pen chuange irenani leilama mel ma motor om khaudik le fu taka kap che turin Hellfire missile chu radar tan puina mangina ron fing chua tir piet dona atum ram athlena chu Hellfire missile pu chi chuan mel ma motor chuan mel loi anei to don lo tinani
chuta Hydra 70 anti-armor rocket som sari laya lian rocket ngal zet mai farwa sakorchak ber le thaza ber ai po chak chuan mel malam in sa seng man mi alo khoparangin an nuka chat thei ngal don boka tin apum hnoilama hian silai lian zet mai adot po som thum laya lian inches khat point pakhat pariat alian tinan ichu chutiang chu engtiklai po wing chuak thei turin anin thia thap boka he silai hi apachi khaltu te hian an thutna atangin an thunun vek thei le ngala fit sari le inches khat vel zeta sai ni in meter sangli a km zonga km li bor vel zet ka phak an ni mel matan chonel sual ol takan niang helicopter mel maswat chi attack helicopter dangang lo takina pache hian mel madona konga ton hriat ro pui takalo nei to a utok tur von an soyanga athat na le chakna lan tir lawada mai ang khani haulo indona alo ma chon fe to ni US lam hian an mangna sa in Al-Qaeda le Taliban hautan mangchia lo thlen to tu an ni Iraq te mel malam pupui so samnan Ralthuam Rual Zet ka chiat nan te Afghanistan tlang rampang perle pukara Taliban tomru lu chuanan man na lo ni to anin chir lo le tuna hian India hian apache AH-64E hi somni pani an operate meka sanghele sompakwale somni khanin India chuan US atanga an lei khan mangtan ani kha tuna hian apache hi India hian order dang aziak le meka engemazat India hian run thleng le tura base ani mek bokani INS Vikramaditya aircraft carrier INS Vikramaditya le INS Vikrant hi kan soipol mayanga INS Vikramaditya hi sanghele som pathum atang khan raldau turin India chuan a peifela INS Vikramaditya hi Russia man lui India na alei khania tuipuilama chuan India ma hruai tu ber turania a hlui ani awang hian ni lo hnual suat ngotange a khol zong de utho hi a thara thak de uvekani India hian tuipuya airfield kal thei longlian leitur hian Russia ho tu te na safe ina dora India hi sumdon na lama chuan Chinese ho le sap ho te ain an ne big lova chumi theina India thi sena chu he longlei na tura Russia ho tu te an dor na po hian an mangtang kai viau mai billion ni chuang hretin indo longlen turulu tokumai chu India lama an chom hota bur maya India le Pakistan indo ta se emo China po ni se he longlian hian a elpui te tan harsat na lian taka thlen ngei don Pakistan longchol na lian ber Karachi port olsam takin Arabian Sea train adang chat thayanga Pakistan Navy tan chet a harviau don ani helai mun hi China le Pakistan sumdon na kongpui berania US dollar tlukla ding on somruk chuang fe kaltlang na ni in Pakistan le China sumdon ton na kong berani Indian Ocean ne na in zom vekawangin India tan chet a harlava tun haya helai tuipuya hian India exclusive economic zone a hian Chinese Navy te Pakistan tan kong zau turin an tlalut zau zawa INS Vikramaditya chu India hian China eptur hian an tir ve thin bokani tuna hian INS Vikrant India chuan a operate thar to boka tuipuya aron tir chuak to boka tuna Pakistan ne na buena kan nei lai hianin Arabian Sea INS Vikrant hi in ring takina nge ni Vikramaditya hi metar zan hi somret pali lai ni in football field pani le abung chen vel ti na ni chu sei ve tak chu ni ton singli sangli zeteritania indo thlona chi rang le thavir chi hlawom tak te leilam be chi le borua ka mel mom be chi te han thiat ther fura longlian le twin hoi longrun thei helicopter rengma zata phur ther fur boka indo thlona hi somli borvel nomsa in INS Vikramaditya hena phur thei boka chungzinga chuan MiG-29 ke tele thena fam kim nei multi-role fighter an tiang chi India siam tejas te po atela indo thlona thavir chi zinga hian twin hoi longrun thei helicopter som borvela phur tel thei boka Vikrant INS Vikrant hian indo thlona somli borvel phur thayanga soyani boka MiG-29 ke somli panga Russia hena tanga cha mek chu INS Vikrant hian a phur don bokani tin tun haya India chuan French Satragen Rafael an nei thara he hi tunlai khovelin dona a thlona chuan vor ber ta zinga mi ni in nuclear Ralthuam nuclear warhead te po heng Rafael hian an thlo chho pui thaya chuwangin Pakistan epnan hian in atangkai don viau maya heng INS a hian chetla turin India chuan a bot sei mek bok India le Pakistan hi indo ta se indo long ro pui INS Vikramaditya le INS Vikrant te hian India long sipai ma an ron hruai dona
Kolkata destroyer rual te Cochin le Chennai destroyer te destroyer rual le frigates rual ten heng aircraft carrier hi anron troyom dona India hian tuna hian ama polin INS Vishal aircraft carrier han tukmek boka hei hi an zo hnai to nia soyani boka chutiang ani huna peichon India hian aircraft carrier pathum manei vedon to tinani BrahMos anti-ship missile India le Russia thoduna atanga an nei missile ngal le hlawm zet mai India chuan anaya chu BrahMos anti mun hnai vai le lai holkap chi supersonic cruise missile ania achi rang siam ani to India hian indona lo ma chon ta se Ralthuam hi India hian aphor tur te zinga mi ani nge yang BrahMos hi khovela missile changkang berpol ania khomole tuipuya mel ma rang kap dar turin atum athel don holova heng BrahMos chi rang India na akol te hian mel malong le mel malam tumbuk chunuam satekina kap se thei don ani BrahMos 1 kha soitongin supersonic speed at chakakal thayania mek pathuma chakina wing chuak thaya chu darkar khatake am sangthum jasari vela chakti nani tuna jon BrahMos 2 hi India hian anaya hei phei hi chu supersonic speed in melma alu chua theidona mek pasari laya chakina thlok theidon mek pasari chu darkar khatake em sangriat janga somsari panga zeta chakti nani chutianga chakani chuan Chinese fighter aircraft chuan Rual Zet 20 mek pani vela thlok chu phengpele phlok wak thlak angmaya ol samena ka phla theidon tinani BrahMos hi longkana turbik varzon siamani boka sea skimmer tia mingvu ani hetiang manga longka ani chuanin melmalong puten in rin lok nan second somthum panga chauhunan nei mandona second somthum panga zo meu chuan puak ridur le mayal hlomina tuam to don tinani soidongin BrahMos hi chi rang siam ni in aka chuadan poinang lo hloma bom lo omzet mai ke ji jani atanga zathum vela phur thaya KM zali somnga atanga KM zaruk inkara mel masua sam thei turani ral khata tanga lo tong ngot chi ni lofa aka phla thei reole ngal missile ka thlak na nei thawak lo Pakistan Navy tan phei chuanin khurna tham matling hial don asin he BrahMos hi China po hian a zuam ngot thei don bik lo mek pathuma tanga mek pasari bor vela wing chuak chu ven har tur takani boruka an thlona le tuipuya an destroyer te submarine te tan po he BrahMos hi Tawpna Thlentu Tur ani tlat mai Su-30 MKI fighter Indona Su-30 MKI hi India ron man tur zinga mi ni boka Su-27 flanker atanga siam danglam ania Su-30 hi changkang le hlom taka siam danglam chawaniya chutiang chung ko zinga mi China ina an nei chu Su-30 MKK ni in hei ai hian a thazok ni next part te chuan an soi nge ani India Su-30 hi mi pahnih khalchi ni in radar changkang le thil ti theizet ne na thuam ania he radar hian hmun som pahnih atanga mel maral thuam ron kal halo man fu thei bon takani he Su-30 hian boruaka mel ma om ka na tur anei zinga R-73 infrared guided missile te R-77 a thuam ani boka R-27 radar guided missile manga ve chua vekani boka tin Novator P-800 AWACS killer missile anti juvu athayani boka hei hian KM zathuma tanga KM zalia hla mel mabu suwa sam theidon tin leilam mel ma suwa sam turin Su-30 hi a laser guided bomb KH-59 standoff lane attack missile anti chu athlo chua tir theidon boka nichina kan soi BrahMos missile ngai po kha he Su-30 hian a paipon thei bokani tuna hian India hian Su-30 hi zanhi somruk bor velan kola zanhi hi raldo thei tura in ring sa atan nia Indian Air Force hian somsari pahni an cha belle meka tin indo thona India hol chua tur number 1 a chuan Rafale hi nia hei hi India na chuan ber zinga mi ni toni tuna hian in India hian Rafale fighter hi thanem takan nei towa friends atanga an lei kha ni nge a Indian Rafale lei don khan US atang F-16 le FA-18 Super Hornet ka offer India khana mu boka hei hi Rafale ten na khai khina competition na yani nge a company rang hian an thlona te India tan athat zia hanron phawlanga chuta chuan India chuan adu bera thlang ta ni kha F-16 le FA-18 Super Hornet a in India chuan Rafale kha thlanga tin Eurofighter Typhoon anti fighter Typhoon ang chi te po kha India khan Rafale lei don borvel kha na NG nga khan an tela chung zong ai chuan India chuan Rafale kha thlang ta ni
Indian Rafale thlanna chhana kha 4.5 generation fighter aircraft ani vetlat Maia changkang ruwe pian Maia tin athinom ram nena inti boy pala indona lo chuak pala po na Rafale hian nuclear warhead te an phur thaya hei hi athatna pakhat po ni boka in 1.8 mek darkar khata km sang ni jani somni pani jetina thlok thaya km sang thum jasari hi ren sanai bokani Rafale hian multi-directional radar anaya chuan target somli rualin a cover thaya km zabiela target somli rualin a detect thayani hei hi athatna ani boka enemy melmalam radar te ati jam thaya hei hi athatna ni boka tin Rafale hianin AASM missile a phur thaya F-16 le Rafale in dogfight an naya khanin F-16 ai hian Rafale hian Ralthuam phur tam thei jok boka tin India na duna pakhat chu India van boruak pel lavin Indian airspace chunga tangin KM zaruk biela melma territoria Ralthuam a hit thaya target a hit thaya hi athatna le India na anduna chan pakhatani melma ram chunga wathlok lut kher lavin India ram van boruak atangin KM zaruk biela target te akap thei tinani Ralthuam rang bom rang KG sangkwa zali borvela phur thaya Su-30 nisina kan soitak Russia siam India na anai khami ai khan Ralthuam Rafale hina phur tam thaya Su-30 khan Ralthuam KG sang red borvela phur thei lain Rafale hian KG sangkwa zanga borvela phur thei thungani Rafale hian meteors missile te next generation beyond visual range air to air missile ang chi te a phur thaya akap chuak thaya KM Japon lama dikle chiang takin pinch point accuracy takin akap thei hei hi thatna ne pokatin Rafale hian scalp missile an ti te hei hi apai thaya supersonic air to surface missile chu aman rapoimo takani bokani tin Rafale a hianin silai lian thaleng long bunania hei hi minute khata round sang ni zanga kap chuak man angkha Rafale a hian bunani bok he Rafale hi India hian a tho chu pui ngei dona Ambala hian base an naya Ambala atanga Lahore Pakistan Thlentu Tur hian minute riat chau Rafale hian amamoa Hamisara Air Force Station a Rafale base mek te hian West Bengal atangin China border thlok Thlentu Turin minute thum bor vel chia hun an mamo bokani chutiang chuan Rafale hi atha zaviau mai Rafale hi 4.5 generation fighter aircraft ni ma se Chinese J-20 emo US F-22 nena khai khin thei ania compare hial thei khopin Rafale hi atha KM zani somsari bel chunga melma chetna angte Rafale hian a muchuagena target vek thaya hei hi athatna pakhatania chu Afghanistan Libya Malia te he Rafale hian record alo siam to hei hi finfia thaya ni bokani Pakistan indo thlona J-10 te J-17 te F-16 te Mirage 3 te Mirage 5 F-7 K-8 khatiang zong te nena han khai khin po hian he Rafale hi India Pakistan indo na lo omta se dam kho chuak thei turangai ani tin India le Pakistan indo na lo chuak ta se India ina aman ngei turangai chu INS Chakra nuclear attack submarine ani INS Chakra hi nuclear thachakna manga thuam tuin huailong indo zinga chuan India na kol masak berani INS Chakra hi Russian Navy ten nunna pe in Soviet Union Ankula 2 class te in Russia khana siam chuaka kumsom chunga tan India hian Russia hnen atangin aman hosaka INS Chakra hi ton sang ret zetaritania German ho siam India tuin huailong dangtele Russia siam India na an lei kilo class submarine te ai hian a let ni zetina lian zoka INS Chakra hi tuin huaya not somthuma chakina tol thaya tuipui chung meter zanga som ni thlenga thuka khosa thei boka he tuin huailong hi torpedo tube anti mai missile phu chuana kopasari nei athuamania KH-55 grenade cruise missile tele sakaval anti te chu bunani boka nuclear tuin huailong ali angin he Chakra hi tuin huaya khosari thei viau mel malamtan mu le man fu har takani le ngala Pakistan submarine te tan chuanin zon mu mai po thil har takani dona Pakistan Navy tan lawom takani dona ni otuna kan soi ho kha atlang pui thuak chawania India le Pakistan hian indona kalpui ta se India na hol chua ngei turanga ngai Ralthuam thren khatte kan hantar langania taran lo tam takalo omti kha hreta ila ole chanchin kan ngai chang se langa India Ralthuam thar jok tele kan la taran lo te
Pakistan nena indona India man tur nia ngai then khat te pot chung te chu aremani le kan la tar rang le thuranga yang